manji ba kunanga to kumbusha cash ne ba usoma kujila mambo disama ajika bikile COVID-19 katamba kutatisha bantu mbula bujima nana muntu ja Kongo wa mungalata bantu misi misomba dika bitanjukana ya lufu anuma disama eji bimpa ko jilama ni kunne mikana nanga village on mushuna kuifuka bwa disama eji kadinta mkumanyi bwa selu e uno nkwe muyiko to kasai munena ujuka nukubaki jilama no mukasai kadimisankano yonso tukatuma kijana hamyanda ya ecclesia kajemu sangu ngoma kijana kuna na wakufila enda menji pamyanda jijiri bwa ujuka lupendo utamukumona mushunuka ujimyanda emi kalita mkwezeka Mwamutu ja Kongo wa bankambwa mumanye mujina jamone mwa Jacques Kambai ikazaji wenenda dikilo myande eno ke jiji mone to Jacques Kambai weto ao mkele mukaji Francine wa taskilo punbwa jilo kundongo to ka Simonina ibya nyikusa kijile bwaro bwo ku inviter mu émission webe na shima to kwa boy muchwe mka lota mvumo ineka kwani mumbi kile to vundo kulungu usikonfunde kaja kakubikile wakajene yumudu tutukuno kanye ndoko mweto waka Simonina bwo kuno manyishi bwa Simone to Kambai kazaji Jacques to kana myande jiji bwaro bwa sekaje mfumo to ngopya mupi eu Mono mabo Felix ando tsitekeje chilombo abwelo bukalenga ukati kunye chimwe chimani ngondo ikadimi tukuisama ni mwana muteketa bando tamutangila mushunuka bukalenga bwa pakali bukalenga bwa pinjeu ngezo lukabe mujimu analyse ka utamkwesa myandi enu kajiji matu kwa mono kongwa mungalata tosa kijilo bunyi mama Francine jinte kemenane janda mone jiji pepe walbwa fumwaji tunga lelu jukumbaja chijimu chishimene matu jijumu cha lutatu lwa bunyi walubwa to akajimu system campagne mwenze to bijimu ya bunyi bijibijinga system ao ajimini kajibwa system ba kujimini bikengele system mpya mvita tetu batangi le bimbi na shamu nyuma na shamu biji vite jiku bajiba mona bajiba comprendre que lu tatoué lu beaucoup lu jigi jebimpe anu mwana tu chilombo chisekeji ubandishima bokwende mulu bya bum to baba muchulu be chipeple ni mwene bula utu asama bakalo kuje bije butukutu asame ya kulamba bijuku kapya kajuku makala juku kajitu tuje butuku bwachi walu babikela contrôler chichibwela nchinchi chipatoka nchini mama Francine vite mikole na konfomo présenter bimpebe kadinji mwa kuijinji mutendeleji muchisumbu chanyi bangambilene ni a passer mu moment wa turbulence mukola turbulence julo kujingani bonsu bajiba mu nyulu kabu turbulence na shiba ju tekemene ni bana bavu bakubi bakwangata yikwele mujibo kubwa benzo mujimu turbulence muchime ujumu funde chini ni mwa kukusekesha kajimonda wa imujichi abanchi jiboko Toske dila mone tuja kamba ebwebwe bwase abanchi jiboko misami kwa mwambo ase vite jimikole mkwambo mwambo wa vite biju kwa mwambo ase nujika no tambo kumutanye mukumikolo bwa kule faiblesse wend bwase kanu yikali tebe faiblesse wend nusu bwase atunu kamuna kwa mjo to mwana mutu yonso pabolo ba putu faiblesse mutu yonso akafuki boko jenza bwa kujibabwa wase fu mali to kemikalu tamba kumene myandi yose yimikali mwenza kumukanjika bwa kwezi mujibiko tangale meso utamba kutebele myani mikwa bintu chichitatisha bamu munyine batangije puisque mbasu bobo bwane Felix Tshisekedi president wetu enze mujibo basu muntu jine wene philosophie kasi bitu bantu binji lambio byabi effectivement mais malo on batu bambene pole njo moendo bitekete ne tufika keni mwa kwa embrasser malo on musangu watu kubijumbi bijimpenjeo machie mwezi jikoni c'est un système na kwamba mene mandat Felix na jikelelo ngati ujumwamba chinga kasi bilonje le memi kana tuto bakenze simbantu ye yuma kujumule byenda bakenze me ya umba binu make lubenga bwa Joseph Kabila kabalo kana utabwa Tshisekedi ukamende mwezi bijumu na shibitano anje Joseph mwezi makumi abigine chimwe sinwa bana yino fo moyo ino kumunyi alo chimwe ndi chijumu chimwe bebe chimwe nuka nubu bagine deja ndekejwa manda kiluto mwabutu meme mfango wao une année ni matuku nuka nubala manda kajika ewa kwenze 21 ans nitubale menini mwenzi chini tusama meme pantu fika mu analyse ya bwenai tombulishe songa lumeo jine menja kwendesha jitunga ja Kongo mama Francine jitunga jikole jitunga jinene lunga yiluju patula bwa kufila mu chijibwa kwenze ka mu jitunga bikengele twetu bana babu tu mwa accompagner mukabujima Kongo nanga kasai ketu njisangana ntata wakusangana
jina kamba ikazaji ufete menji akulwangesha Tshisekedi Chilombo Ange Dalala tutuko tipita de vitu limone déjà kamba ikazaji Ange inji tutuko kanindo matu facha sai munena bwase banga sai boss kumanya mshunu kali myande chijimika lita makwenu kunga mungalata wako munu bwase bimpa mono shamuko shamuka sai atofu matunganya mukumiko bwase atunuka ni munjuo ni bimpa bulwa mandawe ni yesi tani pika mukubaluka bitano kabili bwase kunga mungalata Felix ujubu tatu etus papa wanyi meme yewe nzibwa lu campagne si mwana yonsu tu mwa accompagner Felix si papa ntatu ibajo bikile lile garant de la nation congolaise. Donc ye kumutu kwende muko abuto anozambi mujiku pikito tubajibu bana bende ba muso kuju lombola tumo accompagner tulekele mufongo mupito boni kujibana ba mukongo baloba be tushikolo myande tijiji tokana na hamando nyuka pitana makela awana kuushwa amasha bachi fite mona franka bula bachi fite mona franka ba fite batu kumakumi kamibiji makumi wanda mukunje nichite mabeka no kubaye kutu achale bwase amona mushindo wakumbushimono mwabu Jean-Marc Kabunda na kunkwasi wendo wachilombula lukale muchilombo dichindonje panyi na banza jani mabunda hamwande kapita mkono mushindo kayo maluma na mukasai mwana wa mukongo byose ebi bantu bakwela mbile mbamba basanka mbamukimba sanka toka juwe umalu kujuka luta kumwona ngenu mwene niwe bwameli kujuka luka yachi njine mwenenu wanyi jumalu abichi mwa aspe mineni bichi aspe wa kumpala njimuita bouger action wa kwenzeka puisque bidi bileje kumesu kwa bantu bonsu baji batutangila ne to kufika mujitu njin sankabe puisque bantu bakaji bafika mu chikondo cha kuvaloriser cha kabikila bomakelele démocratie ngalata c'est-à-dire que bamba bwalu muntu mikalibi ndene buko kishibwa kwamba bwalu bwenzeka babu munene bujibi kale valable kujibana babo nanku sanka bikola exercice mu peuple le mwimpe ujuleje menene fo mwa kulweu mulu bwa ko restaurer chintwaji. Mais deuxième aspect uji mikale un peu négatif mikale kaimu mu bulonga me bwa maluto bipe mene mwanda wenzeke uvoni ubala na shemu mpale ya bantu ne bajini jinanga ja uji bubumbushewe kajito kubala makelela pampala ya bonso baku signé ani baku funda baku voter bwa kumbuka kwa mwene mwa Kabundu wa Kabundu bu premier vice-président ani vice-président wa Assemblée nationale pala ya buyons mi funda lukinu lwetulwa kalu ilujinga no bwele ulale bakulote shirikujinzana musama bamufukuru mundu bangazo ni mubi wa mujimu musamu bwale basipa kubwela bibeka ne kujupekesha bakubwela yuko ali bantu mose balu bantu chana musama bale base bimpa imena mwina bateka mutu muko nango kole lusmu ina pa ne mwene bula wasama kulukuji bijibutu Kabunda kavumu bandishi makaye comme tel to c'est vrai ujine malwende mabi abuni muntu kaji kuji à un certain niveau bijibi jinga mpinje ukulepe shilunga nyine batu nzemene cho chechi mboto pete chini njimusu batu peshe résultat wa action wa kumenebu bakupeta muchini mbachenza avec quelle ambition quelle finalité wa kutachisha fonctionnement wa parti UDPS chano mwenye UDPS to même njingeza analyse yanyi bumwana mwene Kongo mutangi jwa malu mshinu jwaye mais bakuchenza wa kutachisha UDPS anyi bakwenza wa kutachisha président de la République anyi bijibijileje poto keto ne luki nulu jilu somo munda mwa bantu bikale musa umwe nafumali tomeka lumanya myanda yose bijikala yenzeka tosi mujisanka jende ngwane démocratie ukabwela mama tuji na kwamba premier aspect ne bwalu bujugimpo mwa action wa kumpala la démocratie commence à exister dans notre pays mwanda mwimpa be kajibinjo kuchenza avec muchimo wa luki nu kubenga kunanga kwa bantu mukano nzambe ujutu leji jinanga ujutu yishe ne tunangangani chaque aspect ngukwa mabana mu deuxième aspect quand nous kakwa kanjingel ujuma ko ngambila comment se fait-il bijuma ko nzeka muni bantu bakuselanga ewu mulume ewu mukaji mujiba kajabu mbwane ewu abwikile bile mabya ewu abwikile bile mabya ewu mais kachijimba kaja FCC ni kashe jenzeka jijiba bikila coalition yejeji mujana vite fayoyo kawe bumbwangana mwabana luta tukabijilu kwa busangane ne mwa mu viti jibuka bijibele bikoli tanga na kwa mukelen Kabundu jumu ye toni bana ba musoko wabo
tujifenyi bukelenge butoku bangata bwachi vita yetu litu wetu vwane kabila umbuka kabila wakumbuka nyikene mumbuka puisque tujutu va umbuka munishile bukalenge ki muyeto muyekene muye ujumonga chimweto muye pe ki muyeto mwene wabo kabila nchilobo elle va kutangira byose bino ko kutangira meja wa se coalition wa FCC ni kashike ko bwe kele ko le pato kutangira byose est-ce que avenir campagne ay peshina tukunu matubu munyu bana mkongo bataba kutekemena mo coalition peshi bwe benzi kuma ani ba kosi msa mwando wa coalition ni mwando ichije kuchibala bala wajima fini wajima peke kifu mwando tonga peshi kibana ba bakaji babangi shimalo abo usi na conforme kelenge Léon docteur mubikaye makelele wakwamba bwana kuimpepe makelele be bwana kwa accord ututuka tubange kumanya les tenants et les aboutissants nkema kaji ngelengi IDPS munda mwa IDPS coalition munda mwende bikaji nikeno manya tenants na aboutissants no kuye mumunyi imusoma c'est bien fait to bana baji basombe tutangile tubamuna njiba tutataka jamu tutuma kubela mabwe makelele kaji no nwaka twambilene nuji mwako kaji twambilene kati babanyi les tenants et les aboutissants bakabi banga manga sinwenu bene bintu bien mabi tout kusombe tumanyine mu coalition wenu bwane gitunga gende gikumpala mama Francine ujumanyine nakujela lukonko makelele buso bya mumune mukelenge Claudel chakwamba imakelele donc on papa tulene ministre wa énergie alwe bwana bamwebe jimushindu ka uji courant kai ibwele mu mataji kibala to anyi nzembu kai ni mai kai na bwele mu commune campagne to apo coalition bafu balwanyi bafu kwanza bwana bumushe mukelele wa ministère mwene ministère ayanyi kama fuma kuleto puisque c'est pour l'intérêt de la population. Au niveau de l'intérêt de la population, quand on a kulo, on a bumbushi muntu junyanga sombeli wa bantu to. Kadi bwane bumbushi kabund. So ko fa Daniel safu. Bimone ko base kabund ko jiko lutambo ba jeune. Nta tubala tusangana mune. Jinanga mumuchi mwa bantu ka jena muto. Au finish intérêt wa population, wa peuple du pays. Mon vite bunene no ko ni jino patulo musoko wena. Tout bana ba musokuma mu coalition mena musumene kutenze kubienze mene semblant bwane nuji ni malo enu momo kaji shalala au chambre ili boto mu salon mu tatu ni baba kabi ni myoshi ili mu salon ba yito mu balabala tukatu babala tutangile chiki bubenze bundu wale tuja kamba ekaza tukonoka ni ndongo mwetu wajili lo jalelu bakutana mushunu jika memi kale menzeka bakumushimono mwa Jean-Marc Kabondo ku julombola jachamo cha batu fete mona mfwanka kujimika la njimi kwa ya bantu mikala ya ambo ase bafika la watamkulombo asibumbuka Jean-Marc Kabondo bala ofika la umo kwa tamba kubutamba kube manyina bakeba teka mo wala wasi kwasi abi bateka no mwana IDPS imusangu iko na mesh campagne usekula FCC bateka muntu campagne ujuka ndibuko ko kwimanya na ifunda be bwase mesh abo abona musho kufika kunde kilo misa so kimba manyi IDPS bimpeto IDPS na showewe ujumu balabaleo ujumu philosophie umwe IDPS état d'esprit état d'esprit kabene mo ko manipuler mwana mo IDPS chana na to Mama, baka changer bourgmestre parce ngimba changer baka suspendre moi bébé ngalema tout fonctionner to hein ki kabundu tumi kwamba ne kaba iku fonctionner kujimwena ku commune wangalema to simba combattant baka yekweza na c'est vrai ce sont des actes itu quand tu basse ne kale na kuchenze lele to mais tena ntekemele kale mwana mo ni depes na chipi kala ba me basu de muko abo ko remplacer mwana mo kabundu oui kala manipulable facilement kena kuto en tout cas tiens sûr puisque vite yabo imagine quand ça est tu dis ne lusu muluko abulu mbambane bya banda muko nukulu kumuseki mateng bona pa wa banda wewe kwa kushiye be panchito vite siji imagine bakato mbele le combat est populaire sera long et populaire si moi je l'invite ni ba jikishi malo kubangisha bwa munyi même njintangile makelelo wa chulo muchiji ba juleji est-ce que nous dit parfait sombelo wa unika le mwimbo malon sono junwenza tumika les paroles de l'évangile to si muchi ka begiluta pas du tout analyser tout sangana ni malon soke na no masombe bimpa to kadinu wa shikije munyi puisque lelo wa ku lejene jinanga jebe munda ka jena mutobwa mwane ni wa kwenza walu kwa kusangana ni kabona bimpa chimene kabundo mwenze chibinchi wa kwa kufatula patokene chini nusu kwenza bu congrès chi tu chipatula franga ya bunyi chakwezi mwako ile mwina mfumo dito mwako ile mfumo dito ngani chini nusu ko bechi tukibama nyukulu ya batangile bangata to bakujumuna dossier bakwenza bujubenza kimbo alutoka ji bamanye byabune malonzo atofuchi bwana pabuloba
bakumusha Jean-Marc Kabondo makelela lelo nonkweu njimu ya bantu banshikwa kulo base kulusekolo alamuka ni PPRD bakombika jali basibe babasanga base wakumusha Jean-Marc Kabondo jukala monde mwa UDPS kaji coalition mikala monde mwa UDPS PPRD kaji PPRD mune ni lamuka bakombika jali base ba 5 bantu base batakupa chunje jambo ya bantu mujulu base lamuka utukala kwa temu jimu wa ofumwa kala Joseph Kabila Kabangi Zambi musokolo yuwa malo chakwezeka makelelachi Zambi akuba sokolola bapatuko batuka bakupatu nsuyaka ebutuko bakayimanyesa simana fu bezo mumijima lelo byakujileje batoke to wakumanyene tubanyine nchito FCC ne cash le chikacho la muka mama kabiji mo cash am tuvo bunne to ni NC kavumuto bintu bikale bimwela kanebe mbatu makele ne tuvu bata takasha quand tu vas comprendre tout vous musu mujitu ngakai to mamu Francine usanga na mwinde pesa mwinamu sur 34 17 mbaye vini oui mukashi mwonganyi buyense kunyumva nemba jibunyi munyi jibaso lemba ngani makele mbato tatakashe ni yeye Kabondo bajimuso babuchema ni wele jimunyi to kutataka jibo makele jese jenu mwabi wenu ndetu bitani kuri ya batayi pour ça que l'embouchement yi ndululo mishu kwa bodi musha mwana Jean-Marc Kabondo bilo shilanji mi ya bantu mi shila ngumi kwa baba se mbaye kunyanga nzibwa mujumu wa PPRD nezo watu mucha ACDD chikajilo ajo chikachi impesho juma kuchikondane même njimwanga te bwalobu ijumanye tiba vivre mon scénario ya kunyi mu Congo be bajuma kala baji shipele nzubwabo kujibene jingamba ne bajuma kala baji shipele nzubwabo kujibene bafunguna munu kulusekeli walumba jule malo ajibamanyi. On a vécu des choses au Congo. Reste à vérifier ce qui se dit. Est-ce que Beni de Pessagne? Puis c'est gouverneur du coup. Beno balongo jiba muso kwa usuba jiku. Batuleji bilan, batu amene baku kwa tabangani. Bajuma kala no bobo kaya bajenzel bakabi nzapa. On connaît. Tu vas pas bantu. Tu vas pas ba joueur ni jeu wabo. On connaît. Est-ce que Beni de Pessagne pikala bombo chilema? Tini penye ki manchu bi identifier to. Pikala Beni de Pessagne bajibenza mwanda ao nchilema. Vite ya UDPS ya kusombesha bukelenge wa ngalata. Kimbwane vite yikale ko. Tshisekedi mukolo katumwa je crois que le balo wa vite munga chimabantu. Vous prenez pour la non-violence. Puis kala bakwenze mwanda ku Beni de Pessagne. Tu tout condamné ni jija kulu comme de kimbenze bimba. Na je va sekwenze malumu ni mto état de droit, démocratie. Tu les je pas toke to ni tuji ba garamba mwado to akatwa jija vite ya. Ngajika lumba ni kujiba ba kombata mo chensance bol ba to make lokala ba se ntu patukanye ba mwando wa Kabundu me ba mo ndisale ku sekolo alimete bol ba kutubika kaji bikala mo Kinshasa ba sombe ni ditala walu mu walu bwenze mujima yulu ku bwenza mu Kabundu n'est pas même de mujima si munye kwambele ne beju makala ba jituile kape bo benanzo bo wao batushi makashape walu mbantu ba kolle ti baba manyi 21 ans mama wani simbolo bukolisi Kuda kulimani ya Kabunda kimwenu kumbujuma to Kabunda mwana mo Kasaye munena bala tuka mundo mo Kasaye mwana mo Kasaye central pour sur le territoire roi Louisa kachi tubojina na omyandu ya jumfu na mundo mo Kasaye bolo ba Kabunda emakele la bantu boso mutabuta kulanja ya bantu ma bisumbu kampanda kabuka tika bikota bikolo sibwashi bakumbusha Kabunda twasike jilo wabunya kandi kumisana kujibana mo Kasaye bikala bakumachika cha mwanda au jina mo kachi botuka jito bimpa kukwatana kuchanza base Kasaka yokumpala kwa mwandelo bala mukaseba bashaka de mwaka ntamukuna nganga na tumone tu Jacques Mbaye njini mwaji wabunyi mumuchima wani wa lukonkwele mama Francine nkwambile une nankuye ku matunga babende musanga mukwa mfika zembu ya kuya bakutumanyishe ne zembu ne yi pendant une semaine ou 2 semaines mama Francine nsomba munzubu mashika njibu nanka yayi nuva umoyo ngamene toluka puisque njimo eni chaka sambanchi panji tukanu panji jinguvo bana ba mumuso kwa mu bakesi basatu babaka jibabijwa ba lumumwe bakule lingala nanka bimanyika le conformage ya kubana tumuvo bimpa pe munanu bune nanko mona bana bitu de bijidenu japu kachiji bakai
échange toi 15 ans wa kan soulager me coupe moyenne mvumwa bo wa lutatu jinanga jabu wetu mashi bijina ankuku jibajina wa malelela wo ne muntu kayunanga muntu nende mashimanyanga bantu ambalo kwenda boyenyi kumusoko wetu. Je trouverais anormal tina kubangaleba kamba ikazaji mujila kasanga mwenu kujibaya nyimana kabaka mwenasa poni mbono fumwanyi memu mulelele nyimana nyimanyina ngalulewu wakumulwangisha vite akujibaya hen ujumu byumvune mupongo to sachi mupongo wetu buloji kakino sanga ne bantu abubele lunzaji munshe mujalumi moyi mari mulu tentene bulegele vinyu ujuwamba chini chibuka ibuka tini mu masangisha ani mu bifuka pande bakulaka nyifumo c'est tous maman Francine kaji wakamuna fenyi kachebye bwasoma mumuso kwema 21 anyoye kyungu jumushiba bantu bamanyene kyungu mushiba bantu basokubanga kumulonda kasha kujimbula mataji wajitunga jitu uvu baba tuka kujibena katanga bene kwabo no ka twetu mama nujuba pamoyine mwana mulu me mwenze crime mumuso kwani me wala bakapita ba mutu anyama kumikolo bwana mashamu menu chena condamné kwa kule kwa mwande ukin kwamba ne mbenze bimpeto mbeze bibi kati chijubu ba valoriser nchi ewu wetu sibijana bu mwana mwibisi ujumu ulele mwana ubanga kuyiba kuyimumanya baloba ke bo mwana ebene mushipe nzubu kampanda wewe unende muzubu ujumu livrer chaku livrer to si ewa jikusombele rangi yako bwele mushima bulala ne tutangile bwala bukunyima meme ngamba kabijinjikisha ngamba Felix wetu na shiye mushiye ba ushiye mwabila iba bantu bosa bamunene mwabila ye mwa Felix ko mo kwita bato ilo meme ngumba ba jaji ka ngeye mujimushiye to ntwanyi meme beke la ko telefone waji etu ntwanyi munomji tukonza tofani chini mokwita bujabwalu to mama Francine mune mashamu menus chimo kuluisha mfumo jitunga jitu mujisi nashuwewe mwabana nashuwewe ukamuchi mune mumusoko kai yamki mshiko kwa sashimo zibi numukuna miasi kumaka sije kujibika ujini bilema walo muntu kachibu mujifu wetu twanjikubwikile bilema abisi bibikile haluse kai tubyakule mu mushindu mukwabusi kimalo kokule patoka bana boso batelije situbishibana bokwa kumupongo bibinji bikole mfumo musoko fuma kabe Félix Tshisekedi et au même rang qu'un chef coutumier. Quand il est coutumier, quand son boka moto, moi il est ma coutumier onso. Na die ulombo la mama. Uka mu vote l'info mamu. Maka boko longa. Ujika bi mu fongo amulele leo. Uka mu vote l'info maka boko longa ni mu soko wa. Amuchi na mwini. Mama. To bana bene kasai balongolo lensombelo. Balongolo lensombelo. Patoka to bi akula pa mbwala to ka to sufika mu action makwa. Non, mais tout kusanga. Maman, nous avons le plein droit. Wa kumushiji ne ya muntu kampanda wena kasai pa mama weka ko ka bika sayento. Kaka. Kajibasha mbali wana ngashi. Ntoka timwa kwa kujimonasa. Te to bala le panche balo menza mais tu kujin mashawulo na shawande. Bikuman. Ni mikishi. Tu mikishi si jiku mitimite mashimu mobiji. Wakaje le mashimu mobiji ngasi nsambi mmanyi makala mashabantu mobiji. Tu bala jilika bi panche pacha ta kapata. Lumingu lumwe. Kati tu bina na shamateto. Mukalenge nzani muntu wa tumuteleni jina bajuku bamunyi meme bafite nkuba dilani njiba njikese bafite bunyi kabele bizimana mimpato mbachini aluki nukai boba sikoza mwana mukasa bibi bangata na mwana mukasa omonzi le bibi mwana bantu abika muno mutu bato takashingolo bwa pasteur mukuni mama Francine nukaba muna amalu venis bana beto ayayi nukaba munebi fenyi kasi bukule bayoto nembilelela ne mafi chene mema akuto kajusanga nene bantu ambalonga ninvita bayeba ke bamuka jikampanda bamutu bijuma kana bilele kajimba ikwanga tano kasai tima to isa mchuko to bangata kasai ya uitaba
kalamba wakashipa wakapija mfala ngakasungila bantu kabe ni bile jiri bya bantu bajambe jibwachi kalamba wakapija mfala wakasungila bantu ana kwa franc uyeto bakushima kaje kwa kushipa wanene wa musoko wene eto to basomba tukumudikaje Jinanka jina yenu mitendele nitu no abwele bibene bite nitu ni kwanza muchini ubwele muzu kwanza bakuyishi jina ufinga na pambe luweze chikwa bon franc nitu shi pa chapas franc nitu shi wakajikabu muzu bwende ngani numusoko yemu wakajikabu bajika afa bamushika mishete ya franc eku ngani situ shi mitembe mushi wa mushizi Yesu mwana wanzami satani umimanyi pa pepe umuleje byonso bya byanyi meme we wana munku kwili katumbita buje bwa lwebuto kashitani bala ibele kasai benza batufishe bundu bwenu no kamene mo bamani waje maka bundu bumushino bateke muko amone bisa muchuka muko mene bikaje bimbi kale mo ba baso bikala munanko mama tujimo musoko muko abo usomba nukujebishine nzambi wanyi wakamfikisha mene mwabe bwachi des fois tu regrettes par certains faits lutatu lukufichila kaji nzambi to asengile bwana njikongole ujumo mpeshe luijula même kumuna malu mwanyi mushin malu mushin unjinga muna unjinga be we malu bunganga mwambi wa nzambi mwana mkonga mngalata mwana mukasai ulika no utangwa kulimende abantu mwana mkonga mngalata chijoro shukubene kasai nshinga hamwande wachikwa unjinanga ja bantu mundu wakuna na kuba kunna kutamfuma ditonga nyame kubikolo malu mwana mukasai mundu wakonga mngalata mbapye chibinji muntu yotongile Felix Tshisekedi Chilombo mutungile nzambi bajine mulawu simene makuli bajine mulawu mashaba kafa kale bonso ajalo pambi chipabu kuchibantu bajiba fumuso kwemu bwa lutotula jitungejisi comment voudriez-vous maman même vous ngambila ba chauffeur des fois parfois tambula udiwa chikoni chimashini mekala makolaje baye batombula to umuna chauffeur umuka to tubimana babuni kware utul ulo uimana usugimana utul tuika babalonde finalement to to babwene mvunga mbanga ba chauffeur ne lutatu lunji munelu mwanene bienu julu muna ni muselemba balo mesinyi ngalo masini kaji muselemba muji mwanene ni wabalo mini wabakashi mujunke ngeshe ujibe lokenga kujiya wala bobo bana betu bele kasai baji makala muka kwako bana babu ma famille ya bonso kabene muka kuto bali pa mundu mo baji abo mulu mutatu tuta de bijibi bapinga nyina mulawu jubele njimuko si drapeau wa jutu ndakongwe si drapeau wa jutu ndakongwe bijibi bapinga nyina tout se paye ici-bas kayanda kabakafu bonso mikishiyonsu ya bakafu mashabwa jakula muntu watungile Felix Tshisekedi tumwele kasumi ufula mwadu wetu tufula wanyinanju waye wonsu tusule kundekelo kondo moto kasamu mwanetu Jacques Kambaye kazaji wa kutoko chisulu bulelele chinshi chinkwate chabuni bichimusu kufika munda tu bwalwe bukaji tupetangana nawo meme njingele kayanda kajima mwakwiji kubafu kujya kujwa kule ujwa kule mukishimunene uteleje bwalwe bukelenge bukimba bufu kinchisekeje mujanga chile wewe nzambi wakumubesha mutyoso watu ufula mwadu wetu tufula wanyinanji wayi wosu Tshisekedi wamulombo suju mukishi ujumungilishi kakufoto Felix kakufu bukelenge kabwa kujika bukelenge na buchoko bijuluka si meme ndetu betangana kabiji mu emission ni nkwambile ni mwaba ntoko fika pini nazo mudi baba yumba kadi chikiba keba chichonso mbwani bakupule grâce ya mwana mwene kasai bashima toute autorité vient de Dieu bashima munezi batombele mene ntume musumba tupetanga nabo ni wewe watu kebela asomba apenda nisomba atubajile chitu tubenze bena musoko wewe nchimu kasai kakanwenza chini diji mu tutambisha ndamashi mwe uchene makutato kwari mumune njibyanyi mubantu
bijibi kutatishe munyo kaba tubakufuka ulate kazako bijibi ko keneshe mun late kazako ko mwe mutoka baso kashi na nene mupana ko mwe mutoka pana kazako kashi na nene mupana nchini tutu bana nchini tutu bana nchini takufika kondo mwetu toi c'est que dit maman Francine toi c'est que dit babu toi c'est que la bugu ndo bosi ndo mwa kasa mu no kuno mwana mabu Jacques kamba ikaza emusa kimu malubu nganga malubu bwaza mundu mwa ecclesia event sacrificateur na shikaje emusa mundu malubu mwana mukasai utamufila endemeji hameji ja kwa mwatana na pangenze lo mubi bwana mukasai bwa c'est bon si bwetu tumone mushundu wa kutu afumali tonganya ko mikolo au endemeji na nambala mukasai bwa c'est au mushundu wa kutumunuka ni jilombo ya kwa mwala tamubulu bwa bijumu ebibi satibijukale mushajela musamba c'est pas le genre impalo musana kumpala kana biko abitano kabidwa se kuma mungala ta no mushina kumpala nanga kasai ke to kai kumpala usekolo mbujimai lwakana nga sankuru lo mami convention sultane bikano kuka chikapa pourquoi pas wase kasai sultane no mushina kumpala anisha nikolai e kombazela